Ka jingiathuhkhana sepang ka wei ka Samla ka bayolok ya ubriu balarang ba. Ka kami badukpa jong ka inda ki tray office baro arngut silok bat ki don kunru tangnya ka inda marwei. Ukpa bat ka kami jong ka inda ki ej paralok ba bat uwin. Uwin udai u Samla balarang ba bat udai ru u officer. Ka kami badukpa jong ka inda ki day ki beriu ki ba big spa bat ki penyatap Samla ya ka kun jong ki bat uwin. Ka inda kam itena te uwin namar ba ularang ba palat. Henry ka kami badukpa jong ka inda ki ong bai jaka ba ki hun ki suk tang lada piyatho bat uwin. Namar udai u bala kam sutu ha ka jingpule bat udai ru u officer jong ki. Ka inda namar bakam kwa bantam senang ka kami badukpa kalaya tono bat uwin watla ularang ba makana. Ka inda bat uwin kim tre ban salang haying bat ka kami jong ka inda namar ka kami badukpa kidang syait tang klan. Teha ka wei ka sengi ka inda ka api ulok jong ka bu untia no Henry la no ro umtia usupen leje mut baik ban tre kam tang ha ka laptop jupet ya ka inda. Ka inda ka ong i ulog bu untia no Henry umay penban nya ka namar bu udang bun kam ha laptop jong u. Uwin ulang ong nya ka dang tia no se wat jupen wit yang nga namar ngadang bun kam. Balay pilek kelong kumne ka Tynmen briuru. Ka inda ka laong pi kamla e ngane pi kamla e ka kam te balay pi ya bat nga lada pimdon por watang ban tia ru. Uwin ulang maya ka bat ulaong. Tiano namar baka por kalamit. Ka inda ka tiada ka jingat nuot baro simit. Teha ka step ka babut. Ka parlok jong ka inda ka wan kai haying jong ka. Ka inda ka yathuhkhana ya ka parlok pat kalaong kumne. Pitip ne emini ngamdan jing suk jing kemen na du bangladep yatho bat uwin. Uwin don por ban nyakan nyakhana bat nga. Julap por ban nyabam ya di lang bat nga kalok. Upenut por baik tang ha ka laptop wat ha jing tiaru. Kamini kalaong kumno piong kumta haba udai battery office ru piong ngamdan jing suk jing kemen. Ka inda kalaong tang barius pa kamdan jing suk don kam ni ka jing itru. Ne day ba ularang ba palatrai usalong kumne. Na lore la jong nga babriu kat ne ki Samla senrang barok ki internet yang nga hakapor bangadang Samla. Kamini kalaong tehikai no mapiken ban ie u namar ba pidang Samla. Ka inda kalaong dan bala ban hikai ka jing ie klada kimdan kamon. Bat ha katakapor lawan rong ulok jong ka inda ha kamra. Kamini kalaong kumnowin pilong bat uwin ulaong. Are imini pilawan slemne kumno uyaj artat sa kamera tia bat ulaong. Ngalaklet ka bek pisa ngawan pai haying bat dangnya kren mapi bat di inda. Kat banda mi uwin na kamera tia kamini ka letnyo. Uwin ulaong imini ila dakloy let se inda. Kalok chung u kalaong hoot ila let. Uwin uong ngan let treno inda bat lada ngadep meeting kloy ngin sia let kaino sibet. Ka inda kelas nyo kemen namar ulok jongka let nyalam kaya ka. Ka inda barok sisngi kelapan kre ban let kai bat uwin hakapor jan mit. Dap saw baje jan mit. Ka inda ka api uwin balano unwan Henry lano. Ka inda kelakran marway bat kalaong. Une utemente yala jongru lapor yang ngaru sya bangan let chano. Bat ka dur babriu jonga te kalong let no namar ngayolok de Tynmen. Ka inda kelakan menyo marway bat kalaong. Ha kapor bangadang Samla barok ki internet yang nga. Tang une ulok Tynmen te don por ban let kai bat nga. Ube baik tang kaspa imat ukam ie jaka pisa tarai ban yang nga kalok. Teha ka wei ka sengi, ka inda ka let tit jing tit hayaw. Bat enda ka mut ban let paino sa ying, kayo iya uway u Khynnah Samla u babhabriw udang yang pasenjar. Ka inda ka tang syo iya u, kalakran marway bat kalaong. Jing bahabriw uni u Samla, ngalak day ban nyato bat une. Namar u bahabriw kumbanga, katno jing ikan, Henry lej ato penban bat u Tynmen.
Ka inda kalit hajan jong u bat kalaong u. Ya se lek bu yang hayeng kat no pinsyem. Uta usamla upet jaka ula syuang lingo namar ka indaru ka bhabriu bha bat ka lek samla de ya u. Une usamla ulek bu ya ka inda hayeng jong ka. Kat ba kidang ya syong kali ka inda ka syong hadin tang marway. Ka inda kala kali ya u. Ka ka kerteng jong pi ba ba. Une usamla ulay Thoh banga kerteng u andriu bat ngalek kelas men step bat men sengipat nganyak kali. Ka inda kalaong pinyak kali la jong ne kumno. U andriu ulaong nganyak kali jong kibriu mem. Ka inda kalaong wat juong se yang nga imem ong bet da I inda. U andriu upet ka inda hayit sipang. Ka inda bat u andriu kelia kransu tenar bat kelia shim number phone iway. Ha kasmi ka babot ka inda ka perkhat bet tang u andriu ka kwayo iya u. Bat ka inda kelakran marway bat kalaong. Nganya werle kaino u andriu knang bangan yo ya kran bat u. Tang katahi kalat ka babiang nga. Ka inda ka krak wot ka pong daki jan ba itenat. Om kum ka baladon lok, Henry long kum ka samla ka badang kat henrus nem. Ka inda ka yaro ila jong bat kalaong. U andriu te un sa itenat yang nga. Ka inda ka tang sudap krea, ka phone yu andriu bat kalaong. Andriu, yalit kaino siya ngan resep banga ya ka kali jong pi. U andriu uwan wot ban wan shaw ya ka inda haying. Ka inda kami na ying si po baje men step bat kialit kai tang arngut hi. U andriu upet ye ka inda ru kumju ya u. U andriu namar u itenat ya ka inda ula keli samla ya ka. Ka inda klaya Thoh ya u bangala donlok tang ba ya nga bat ula Tynmen. Ka inda kala tre u andriu namar ka imon ya u na du mensim. Kini baro arngut ki wan pai haying hadu dalak dom ka benang. U andriu bat ka inda kumne ki le man la kasngi ki lech kai bat teng ki lech sa restoran. Tang ban yo alat ban ya pheliu ya ka jingi jong ki arngut. Ka inda ka poi haying dalak dom. Ha ki por bladep ka inda ka don marway haying. Henry mentapat uwin udon haying marway namar ka inda ka wan haying dalak dom ka benang. Teha ka way kasngi, ulok jong ka ulaong. Piwan siya inda man la kasngi, pisuwan ying bed dalak dom, bat dang step plami na ying. Ka inda kalaong, le ayu dang ngawan ro, kat bangamon, ngan suap sa ya pi haying kam mentoy. Uwin ulaong, lada pinyato ya nga ulok pinyato ya no, bat nga don hok bangan tip ba pilet piwan siya no. Ka inda kalaong, tang ka kerteng ba pidei ulok jong nga. Henry ki kam te omdon jingmot. Pimdon jing iet yang nga kalok. Syuk syatay, waju penuit yang nga namarang latat ngan let tiano. Uwin usengap, nang syuk ban ong kumno ya kalok. Ka inda ka lebet kumne man la kasngi. Kami na ying dang step ulok jong ka usupet namar tip ka let siya ay. Enda ka inda kalaya kando yu andriu, kalaong ya u. Andriu, ngam la syuk ban jangai ya pi, yang inya saklang no, nga iet palat ya pi. U andriu ru u iet jaka, Henry ulaong. Ulok jong pipat pinle kumno. Ka inda kalaong, ulok jong nga iet janga, u kam iet jaka sta ban nga. U andriu ulaong, nginya saklang kumno, ngale nga syunya kali jong kibriu, ngam day u kun ruspa. Kakam kan jam ngam dan, ngan aibam da ya pi. Ka inda kalaong, namar banga iya japi, da pi kamay katno ru ngan hun bet tang bat pi. Baro arngut kilia hun banya saklang no. Ka inda shwa bakan sakno bat u andriu, kelia Thoh ya uwin haying bat kalaong. Win ngam iya japi ngala iya u andriu, sedang syong pi bat kasta jong pi. Hangam marwe nga kamkor ka jing iya banya kasta jong pi. Bat ka inda ka mino na ying jong u, kalit sakno bat u andriu. Uwin usaha jing lingo namar ba u besta u du no e kalok ba bhabriu jong u.
Lada episode tenat, ngau like, share, but subscribe ke channel, but share comment.